nyame se me mum na me nkɔ ne ho enye onu mum na sese oba me ho me mum en na nyame se me nkɔ ne ho enkobusa ne se adem aye ne dai na enye onu mum na sese nkɔ oba me ho na obepa me kyɛw wase anyame ba wase kɔ wususu se wunua na wo asɛm a kɔ ne nkyɛn etiano de oba pa emanya me som ne yɛden de pa eyoja enso timi fam a ewie ne ye ne gye nko na animunyam emma wo ne obi a otan bi ama evi se me hu se me hia brewatia na obu manichie me hia brewatia me kira na wonye me so na woni ma na dakom abrewa pa cho me ne won komo ade ma ye wo dai wo kura no woni bewu ana brewatia me bo woni bewu because nonsense me hia na me chia wa eya wonye so ontene wo honye so ojo social hwenim mo ti we se hono se wo yi anu o se wo ye den o but wo se bana me ba wo nche na ma ayi bia edan Jericho wo bia atofom abubu because no se fo no person ko bia otete me ne wo ntam wode bia wode ani bre etete me ne wo ntam wode bia konkonsa tete me ne wo ntam enso na bia bre watia be ye nhira ma me na me suma ye nhira ma what the immaturity betiti entam what the person kumnya bet and obey you so bema bimpo e de atete entam but my boyfriend na friend apam na be ka kire me say was ope timbebusa apam se wo abepe no baye nko hwemu no oba pa sanye apam boa na we kura be ba kura me say na anu ada na apam na akosua jewa mo yesi no mo ka asem me ho asem wo ka bi enso kura sa ada no kura na nso wa ma adwuma na asem fa na asem ko eso hia me nka say ba me ba won nche na titire manya me nua ba wanya unua ba manya me nua ba na fe ye koyanim said e ba because of sefoni use sa enema nketen na odi atete yentam eti se wotie mo bro asem ye obi asem a e ba bo mo atamfo kura ka say sabi on tijimifo na wo hunu nyansa say yeah akoye hunu nyansa se ye tu amana kura ye nya no na se nyansa aba eti abrote na nso ye besua de sure na no fiada na ye ne prophet Manosasu e sha asie na gro ni poso osa ya fashion design no sa ne ntwa de ni nyina no na pempam na ade ne na ma ntoma ma me makoyi aba makoyi ya besina anim hai nti odokro nim secret no ma ne haji ajolof o ma ne haji ajolof ya wie na bakade o ma ne ntoma ni wa no sha asie fiada no osa fa vim ni bi nhyem enti atade na hye no no na pam ye we kura de nketo we opam ya chepa na say do pem from the size we yi no anya sam nketo we ya bottom you no pe no de to ye ne say na beti anyina otimi de bottom ketwa bi anya sam we say bottom bi ebo ha abreti enti na ye bedi nkomo na ye chance last week no na o kansem bia na no odi ami gidi se homo mutie ye no edi dance se koyie time eba Mr. Dro no boa ye edro papa wutimi nya binom a etu malaria se wonu mu ato edi na nya wodan honam ye wo ya edro we die eye time eba Mr. kama oba paka kasa ne hajia ho asem kakra e ma ye nefa endpoint homeopathy fa bosman na afei me ne prophet me ne ntwetwe nkomo eti time eba Mr. Dro no wonu mu ato aduane nya wo de honam ta ye wo ya fever aba no pa ba wia edro betimi aboa wo eye time eba Mr. Dro no ba bia wo benya bi eti se wotie SOMPA 106.5 FM akra wia idia ene ye hye no nso se wo honam mu ne wote bia mu te se wo mpom di mu te se fra Dr. Tafrija e wo 0244417669 0244417669 0244417669 na enwa no enwe na abrewati say time etimi boa mo wonu mu ati wi ampa cho ya no apa aduane bia de no abore de ma na wajai sa wakese udua se ahaban ya cha sa aduane wo pebre mu no na nkofo ani nwu eno ti hajia special local food aduane pefie ho ena ye de ye ni ekre e wo hacho atomic kwan no so odofo bia wanya dwabodwumadie bi mekre ayiyo abedin to anasa wedding bi ana wo de no okropo
di afia ka won fie won ti wo to party ebe ba cho adwabo asibia no say ya fa show say yen safon hie mudi ana say ko di o Hajia special local foods Hajia ewo eye social media handles ni nyina so eno ntini ya no akɔhwe na kira ko say anopa 8 o'clock na aduane no aye krado enwumre 8:30 ansa na won ma pontin pacho fa kwanya we say so na gya homabɔfo no sesi ababia wo bi akomode wo no wo pe fufuo ana say nkwan bi wache jollof enene ye twa ye num wo ha se num aprapransa ene no ho abetie ne nyina bi ebuso ewo ho naba no eye 0246 359921 0246 359921 ana 03 Pacho Yamfa way 0535 484392 0535 484392 na Hajia Joso na odesino wanuma bro bi sesi now did we anu wanum kasa mineral water abujuo nsuo nie ensuo yam na donko ena yeto afiri mu abotan mu nsuo ne papa bi we enya nkantro mu nsuo ne bia we nya poto bibre nsuo mu bia me pacho ensuo benom na ye ahwenchen esansa wan hwenchen na wan kope kasa mineral water ne bia wan hwe ayade typhoid ene ne nkeka ho ene ba beso ye wo no abusua so eno ntin pacho institutions ahodo na sanwumaku ahodo no dispensers no abusu ya no makwaji bi ewo Saloma Ventures le kira kwan no ewo Taifa Accra ha ya Bok Hospital na chi na watimi adum se be ya monso adwuma yefo ene mo chitaafo nsafo da bia me se mo ngibi se be ya so bi ho ewo akire enso kwan so kwam don so ayentonso ho e basa nyame asema wutie ne kura no ene na mo aso achimpacho mo ngi Accra no ewo kwan paso no mo nka ene nyina ne se kasa mineral water and dispensers no mo kwa akwaji bi sanso ene hyiamudie biada me pacho wo hia bi mo motor drinks no mo nkopa bi ewo abofo mo na mo nyamfa so ubetimi Africa Saloma Ventures ewa ahomabofo iso 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 me pacho ye didi aye no me de ya deni a ya de enso beba na eto da bia na wo sa no ho na atechema ana se bia meka se no brebo no e na enye adwuma ye wo eye entimu nyalewa ahodo atena wo so ache chronic diseases no wo de akwaye awo ho nse me pacho eye na eya entese eye temetes ana se ntrowa ene akoto ne dwom so na ensufo binum ne nkumafo bi wo ho a ena anwo ye na awo ba kope na anwo na chintidie me pacho enya mia ebi so a na wo de ano won sheda yade na ba endpoint homeopathic clinic ehwa ya ahoto fie eye nigye kwaje bia fie enti ya no akwaje wa nigye ewo ho wa abla akwaje wo ba na se wonyinsen ewo wonsem prostate ho nsem anase bema wo mre yo ho nsem ni nyina da wo kwa akohwe e de egu endpoint homeopathic clinic ewo eye shell signboard spinters kwan so akra ha ya na se kumase kronoma bohia na wo so anigye awie wo peye Fred doctor na ene no emon common fa wo yade ho ansampo na wadru ho eye 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 nyansa sini dan nyansa to ne pono etiemu front etekwa adehie nyina enkwada ene mpanyifo nyina momrai MWHO asem eye nyansa sem nyansa po ya bechechire de ato wadwum se be ya wonso abrabo no obetimi afam tote wa abra ho nso enwu nkrenti ene mayenje mu na maami AKOSUA ABOAGYE Reverend Minister 1 ono ankasa ni nua sofo ento ankomobo ne so na se wasimi sofo Reverend Minister sofo ina na yiri ba ye ana da na me ma Reverend Minister so no ka kira wo se wodo ordeni wo se wo ye Reverend Minister it's everyone so de amsoma so Reverend Minister 1 na wa wonya Reverend Minister wo ye de wa ye de yes wa say na mo amehwa mo ya me ye Reverend Minister wo radio so ya bebe mo ampo na council say wo che Reverend Minister man aba pa me das eti e ba be hyem komana se onyame nipa memo akwa aba o ye na bibia bokode oba da daruma yes wo pomade adum na hwi ai eno kware eti watade hye we wan out design ba cha man pam ya eh no de abot say soldier for band no we de bia bobo nkum de abonifa wow eti say wo pomade be how many years pomade 22 years now eh ene wo pomade ache kwasem eti wo pam ma ne mema ne ma anasa opam unisex ma ne mema opam ma de opam mema de eti enfa na opam de no to ye nyame adwuma wo farmak a wo ye nyame adwuma and at the same time no san so ye wadwuma okay eti farmak enfa na wo kan farmak
Ablekuma farmak. Oh, okay. Ablekuma farmak. Oh, and I hope yard. Oh, wow. Hey, anyway, I dear. Because we there's a mouth be mammy crew. We are enough. Open be summer. Dr. Blessed Foster. Aye, because come on, and then so much I want to ma. Once I did Pam African when he be a say. Medawan was it. Mamma Haji and Swogzo. Amen. But Haji man watch here now. Your love and I want you. Okay. 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 On your minipa, ya da same say ya shen komo bi ase. Na name e pese focus say. Bible say na nanoma ye bone. Ba try. Na ya chirima no. Na say esun ye. Esun ye. Eye no kure say me na bone. Me maame bone. Me papa bone. Ebetimi enya nsunsuanso e wo me so. Mami pacho ai. Hey. No kwasem. Me na adwama bi obo ende me dem fa ho be. Enyo no adwama yo. Se adwama wo ye obusa bi wo kra no a. Abusa bi wo ho a. Omo ni ya omo ye no. Ayi generation cases. I know me. Intro awudisem sane mani nyina obusa. It is na me na ye trofo a. Obusa. So when you don't want fight a mom paya, I knew one free more. I best was I'm out there cool. Who bet me and do home? Bet me do home. Okay. I saw predo home. I saw predo more than down a bompire. Nessa, no cresse, se una nana so mammy, and I saw papa, ebo brebi enya. Wo bano, Sane bonne nunsus as one as soon that. And I debate yassi. About your mebo. Fanny said, I will say about Mono. Say a breed to Ayoko unim. Oh, for my man, but no name of Hasem, what be drat as far as so. In Tibiana papa or your default, say we are co enemy. Maybe I said it after papa kwa J. Boamibi, and Esca Druby. No, the shell. Obeku wono. When Timia said, dear beam, where we call one chiramo, the secret behind of a yaw ye. In Jaffer be meet consequence. Hey, and Tibia, oh, papa, and so my me a sickany. Would you what say a bread to a bush you said the only wap? What be did the home where they have walk school wababra? But a beer old bewuno. Why yet a mamre and a bibu crampo mukramunim? Wawuko, can cry when ya no crown. A beer of frame, and our cohum, whom be, and as one whom be qua pump. Why yet a one can't woo no cono. Which aswaba. Young Qualani Bechaswaba. Hey, no quasem. Seekers on one or the hills, and one of the shell. So where did be? And I say, Fianus Mubetnam, Obetnam, and Mecano, Sanity. Wouldn't have Fianumukan answer Canimukwa, Untremuqua. A crab for the found. And like a crow, facey. I won't make a win, I mean, whom free wa, or me a 4 power. And you easy, mammy. There's a one more a quap pamwa, or me hold, or me kiss your say, no question, or money won't see the men, no question, that's so almost. Young cock, young hair, lamentation quadrum. Chapter 5. Lamentation. Quadrum. Chapter 5. Abacho kinkamame. From 1 on ya. Can I teach you something, mammy? Quadrum anasa lamentation no etinum chichemu baako eba no a etiasem ne se adom ne moa ho adesere. Kwasem. Wow. Baako ne se Awurade kaide abayen so. Hwe ne hunu yen ahohora. Mienu no yen ejapade adane ahoho dia. Yen afie aye ananafo de. Yadane dane enwisia ne nyanka. Yen nananom te se ekunafo. Enso me pacho enan no what me ba Kristo man entiase eni etiene se ye ba cha fasa so no asase ye beto dua ne kwaye ne nema ye na ma bedo biko mafa kwa bebere so unim do na be ye ekoye enti na ye hwe mam good ayi to galamsey ya ye to you yeah ena na mo to biko ba ye peso wen hwese ni to galamsey ni ye na ye dua ne ne manyina esai say Chinese for befa and you free Ghana has said the other. Edeko. Our Musa be free her bayre. Amuto Udu Pedjakwan, so Muta by them one more chum. No master put the cop. Into the Podicodian and Afonso, good you two of my women and so no. The Cobruch, and as I did this late, and a ring at their brain. Near brain, say and talk. Inti, in so crumpony say, but Tamaye. In so, say, a crime so fabric, Bagana, I say.
inti yebre sisi amino kese yebre wo mawem se meboa ka cha me se meboa ande no kura se kura de enkoda ya wo mu no de etini se we mra na ni ba ko afira na we ba ko ne nsa ba ko ni ho ade yesi makuri ani ade nso phone inti mame enya grodi esa na wonim se me ne galam se ni bitwi nkomo no se omo ko nsuo bi ho akoya ene ma omo ye ansa na omo to gold no daddy osene ye ma omo ye ansa na omo to gold inti mame ye mfa no nsuo la me nkyere wade bi honam ani enne ene me koso menimu bi okokoje boame way back better 30 years ago that hwere ma bia be lawyer iskafo baga ne kwabru chire bai oba ye no before then obeba no ne papa ntem hya danye fine sa no ne maame enne ye free nti obeba ne maame ne papa bibi o de fa ne maame so nti bra abrante ne bai na wuye no ana mnyanko prophet ba aka kyane se mama obani woni de anya yiri maame na mpa muwa na okọ papa ne nchen no zeda me no kese nche bia woni ebe ha wontimi ntwu ka biom na abeka se obobra no koje sa de we se papa nsenya no kwale na so ne ba no ne nya fa de o ka se no kwale ene me ka papa no ntimi ntwu ka o tinkra kromo ne ba no so wu ne be na wu life ofere be che ba baga wa be wu enti we need to test you say bibi koso enti dadi se mi frebusie bi mu na me nananom ayeye eboni bi ana me minim onim na ma ba me de me ba ye me papa sifie me ma me ye adwuma me ma me o makola o dome o kanashi o madina o store esuna bibi chance o koje boa me de minim ye de ahwe me de me hu se me nana na se me ma me na me papa koje boa me bi enu ne ma wo munye sa me akwada na me de me hu mama ne nyina ye wo na mutu ade wo be ma Kristo yie wo be mo ne de no adwadwe papa na se obo bra sara bi dia wetimi ate ho because na me ba bebusa se minimum mpo a me fan se minimum a de wo kan minim ba se me de me hu bo Kristo yie na se me bo abrabo papa dia etine ne abrabo konkono a enyame na se minimum nso woni musu so se opre age so bi woni se ne papa kwaye sa ade no minimum bi akwaje bo ame de ye adwuma bi we back no je adwuma wa be me babonsa ware ne baba usi nipa na ire okoje boame de ye adwuma oye boame ode boame ne ye adwuma no awoje adwuma de say obenya spirit aware no papa na ibe mabonso ode ware ne ba ne ba na wale onya wo opadwuma kora asa be adwuma no onya den onya boame no a honhom no okopa boame say honhom na betena papa ni mu ana say papa na de aware ne ba ba se ne won konkro timi trend pam no sanso na tumi boni trend pam ampa enti mpacho obehwe me asem bi wo Luke chapter 11 verse 35 never say han or han na say han ni wa na esum ni wa na esum ni wo eno be kire yen se tumi boni timi train pam ana timi train pam 11 verse 35 11:35 ba jwan Pacho Lucas ampano eti dubako chichemu aduasenum pacho mekan enti hweyie na han a ewo umu no ana ne sum Kristo ma yenti ase me pacho wo anipa bi abata fata so no obeto a han na atọ so na etom bi a abayifo kra mu ofie ana abosom etimi sesa o hyebre e wa brabom eno onye bone yo onye bone yawo foforo no yetimi hu destiny a wo de bata so ya sesa na ya fa ya yetimi kan wo hye edi se opereje ho dia won sabeka nese dadi de wo kan kire se onipa bia wonye nyini a wo hyebre hye won nsem ba se ne wa be hu ene na asem no gese wo nipa mo ni da ho enti last week Tuesday na me ba ha se no me rehu ye papa bi wonya 60 something years wanu wi fitine me ofa se be 18 years na mdo ne nsu ato na me ni free pa na me dan say we di wi be ma ro ba ko na mpese me hwa de ana o se de wajaye be 5 months na me se na adan ana o se de ba bi wodo no ba kwakra nti wajaye ana me se onkofo na aka nan o se nyambe sa kire wo ti mama nyi desao o ma konuro so mu no wi ye ne ma bone se ne me ma me kan Luke 11:35 no o se hwe yi ne hana wo mu na nyeden amede ni batem tran so to aso mama repeat my
Me repeat one Luke 11:35 for say enti hweye na han a ewo wo mu no ana ne sum. Na de to aso. 36 ne say enti se wo nipadua nyina ye han na bibiara ne sum a ne nyina be ye han. Said the kanea de ne shrine ema wo han no. Said the kanea e de ne shrine ema wo han no. Christo mind has. But your studio has a say say light call office and am put this up ha be yusum. Yusum so ba wonhunu wanim. Ampa. O kan ya ye atro na wo say mezum for ye aso den ne yusum ka bi si to wom. Na eko nansa na e thick darkness na usum aye yi. Nti mama abraba na ye bowo enne asetena we mu. Se yɛmfa Kristo yi a yɛhu nyame no monyam ɛbɛn twetwe dɛ sɛ dia kɔwuo a yɛn kyirima no bɛbrɛ ɛna na meka lamentation kwadwuma asɛm no kyerɛ sɛ god mpo na yɛtu na hu sunsuansoɔ na ɛba no nti abraba no a yɛbɔ no nyɛ fadi agorɔ saa asɛm yɛ Kristo ni na ada wo ho na sɛ memfa ɛntoto wɔ no meyɛ Kristo na mu ɛsɛ woma w'ani bere na wobɔ Kristo abrabɔ no trenee abrabɔ nokwasɛm batwɛ bɛhwɛ me 2 Timothy Trini abrabɔ enye mi ye Kristo ni so wo kromfo 2 Timothy 3 nye mi ye Kristo ni na wudi obi kunachi wudi obi yirachi enye mi ye Kristo ni so na wu twa atoro obefa no anu afa ni yie 2 Timothy chapter 3 o say chapter 3 and chapter 4 o say kan 4 me ba 2 Timothy 3 2 Timothy chapter 3 yeah okay enti etifia asem ne se amanehunu bre ba ko ne se na hunu ye se ena edi akire mu no emra emu odin beba ba chodra mame Kristo mind ase o mind ase chiro ne se ena edi akire emna emu odin beba mame Yesu Kristo be emu odin aba ye ni pe ya yo ya bra ba ye bo eni ye na mututu ye tutu ewo Kristo mu no ebema eni ma bi a wehwe ne won se nkanda ebisa mama utu hu si wo se obeye radio adwuma na obe ko school no di bempenso because udi ne ma di agran kan ntimi nru ha obi ko secondary school akonyem edi sanso na busa obe wura mu no se wo hu se bibi wana se wonni mu mpa so baba tene Kristo ni enne ye hwe ne ye Kristo akwantu aye na mu oni pa kwasore na so no wotwempena oya boshi ebede ni tumi bu abusa ni ma eni wo so ebede wo so kwan o ma ho kwan o mu no mo pe bone sanete ye wo so na mbone akwan so na mbone akwan so mo ni unya beda mpa ba ko so sanete ye nti oni ma bone na wo ye ne bebo wachi o ka Jeremiah chapter 2 verse 19 na wo so bone betwe waso na won sene asa twi wanim na wo ahwe wahunu wo sua ne yie ti mama abraba na ye bone nyi zisa o say ya Kristofo do send ya shempa boa ya address fine do sati da ya ye shepe mama anya no ni Yesu Kristo hwehwe akoma na te sen akoma na di bo Kristo di na te sen asa akoma bubo na peche ne wompo David nyomto asem okan no na so nipa nyina dwa kosi se we de Kristo ni oya doye mama enam no kaso bi okoya doye kra eye bone nko anko ofa baabi no de sa ne ma no enti tetefo no abaye bone no mo nko okan David nyomto Psalm 39 no a verse 12 no say already team mpa boti me so frɛ emu ani wumi so ye ho na mamfrafo ha o ma we mu ye ho na mamfrafo mama aha ye ba pa dio ye transit I say wo kokuma se no we do Linda door yeah say na jo so de won na so ko Linda door ho sa we abeto akwantu so ko beto aso say de tie bia say obi no be chen bo so ye tam na so ya Linda door ye tam na nso ye ye tam nso ye ye twam o obe pray first so ko kan za ya no a na sɛ so nipa bia hunu sɛ abusua bia wo firi mu no ba bia eja ɛso ho no ewisie wo ho ana bia wisie firi no eja wo ho tedi na de betete ye ho wo kan David nyumto no a wo se ede na brata de betena kwa ho Psalm 11:19 Psalm 1:9 verse 9 David nyumto Psalm 1:19 verse 9 bajai yani yedi agro sei yedi ye shebre di agro sei ye agro to pre di ya ho fe nti obi fe ne ho sofo nanso ye ne ma bone wosuma ase ewie ye no emeto me ebeto wo ne o ye ye no o ma betu asoka nti I want to aso
Okay. David enyom no ha ne dunkro ne sensa so nkno se ede na abrantia de bete ne kwan ho. Ene se ohwe ne ho so se de wonsem ese. Kristo manti ase. Manti ase. Nti ye ka brantia. Ekoma emaba wa mrantia nyina. Mmabunu se obi ye babunu. Nti de no beto akwan ho. This ohwe ne se na asem ne tepepepe. Nti wo kan asem bi wo Joshua chapter 1 verse 8 no a. Ose mamra ngwa mfiri wanu mu dwe ho nopa. Awie na nwumere se asem sie na be wie na wakwan be ojojo. Ti mama onyame asem ana nyame adwuma enye fadi agrosa. Nti babusu am aka hunu se eye okko. Eye okko. Abusu an so papa wo sika ma me wo sika o. Oba so obekko. Obekko na se usu nyansa ne nimdeɛ. Aye kyerosem. Do kan yo se nyansa fiti ase ne nyame suro. So hu we nyina to me ntimi ni wo so na anyo na akokase di mo no obi abusuam ana wo abusuam. Pre ayi uti firi ase. Eti ye di abrabo pa ene pre ye di abrabo konkron ye di tini abrabo ene ye di yi ti firi abusuam no mi. Bajo sanete. Na mpai bonso e. Mpai bonso ka ho. Bo mpai no mo ni da ho no ate ho. Wo mo ni da ho no ate ho. No asa bo mpai. Niam miensa. Wo sua nyame asem. Be sua asem na niam nan. Kwasem. Wo bo mpai wo sua nyame asem. Wo te ho na wo di nyansa na aka ho wasa di no kware. Because wo betimi asua asem no asem na ma hu nyansa na so. Na wo fa nyame asem nyame nyansa kwan so. Okay, Psalm 37 verse number 27 osifiri bone ho na papa na tena ho da. Psalm 37 verse number 27 osifiri bone ho. Na ye papa. Na tena ho da. Free bone ho. Na ye papa. Na ye papa. Na tena ho da. Na tena ho da. Wo so pe kwantentin so ye ni papa bone fo. Ni papa bone ni. Wo mie wunsem sofo wo ncha de ye. Wo ni bone fa che. Enti wo be hia wo bi no. Na bone a wo di ye no. Na afi wo wo. Enti me hu ma me ni se wa ye me bone a. Na se me da hye me mu a me hu ni pa na me ma hye me. Na ti ma yi so. Na ti ayi yes na nyame de ama wo no. Ba ka wadwiri mu ye fine. Why me bone so me de a chawo. Empanifo se utimu fa ntia mo ntimi nkum. So fu gini se di nti na bone fa che edin. Mama because nipa be said we see ya de ama na ye me ya. Mama se won kokoti omu a eso so timi de bone che. Oh. He mama nka se be nkyere. Itio papa. Won kokon ne nam no. Oye ka ka fo oyi ntan. Se eduru me bi ni se obufu a otimi ka kire se menkasa. Yekom. Adibo otimi se ya ye painful. Enso so be ne den. Enti ho no obetie na wontie. Obetie. Se wantie dia ene wo wasem a. Mama honhon ne nam a omo wani gi o. Ogogo. Se won bia ba wo so a ni sunu ne ba ne da di wo. Sanetie. Eti nyame honhom no nso no wo ye ni gi so say God inhabit in the praises of his people. Ene nyame honhom no nso o wa botre o bonifache wo ahofama on the fruit of the honhom na ba no. Eti be ma woni age wan asasi so. Sanetie. Woni beje because honhom na ba no e ya de papa. Enti me misi hoyi. O wa botre. Me hwahwa me ho. Anya se me ka chindi fasa me edifo because honhom na me de nyame de ma me na me de nam no. Esombo ma me. Eti wo mpe so enu e ka woni ne nko akra wo ye okay. Me okay. Wo pe kra me nkogina ba bi nhya nkom wo ye okay. Me okay. Oni me nam. Wo ye content. Nyame de oni ne nam e. Da bia no. Wo se hu de be ba. O ma hu ne be ba. O ma hu ne e koso. So what I say? Obi ba unche na adwembo ne woni timo so we ni. Nyame ya kire wo. Oni be kra ne nam so yo sofo. Oye difuo uni se pakani na de no be mo hunu Sompa FM etu kan Job 33 no a 10 no a wase mama ba ko mama Job 33:10 na de awie o ma ye nyansa po rofo ahase efre mon twen na mbabam every two ho kono na mama mo kwan 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 Obapa and the mayanka Job woman no etie duasa miensa ne nsensa so ya etoso edu wose hwe ohunu ntokwa sem wo me ho obi me o ma cheche mo fa nche me
wase hwe ohunu ntokwasem wo me ho obu me se ne tamfo mento aso 11:10 nasi ode me nan hyepemu okari makwan nyina hwe yemu na wontene meribuawo na onyankopon so sene odasani Kristo mayenti ase anti ase ni adwuma yi onyankopon so chen odasani onyame so chen odasani na Job 34:10 ne kura no ka se mmeba beto aso oh na 13 ne kura se adenti na one no ham onyankopon so sene dasani fa chama ba fa woni se meba Job 34:10 no wase onyankopon enchi atemu o kan kwa se wase obi akwantie no sa no yedai o ma ne to no enti mama onyame mu no onyame no enye me fi se me susu se ene de bo Kristo abrabo asase nipa me na ni da ho e wonyame sumu asase nipa me na ni da ho no bom paje o kan Luke 18 wa o say play with that season ya mom paje da wo bra ya mre ho na babo ni nyina achi no ayeso mo ni da no babra papa na odwen adwen pa odwen adwen papa fa wonua ho onye ne ho adwen bone ntuni aka ho asem ne asem ne nye ya mpenifo tena ase a fache menka seme de mempene pa bia piru na kuma se faro ntu kun kan wa se faro bra o ya so de no ka pobunim ama Moses ni Israel fo ne famu koye na se na bia me no mienu ye betimi atena Kristo makosi awiye na wotimi akonkoden no enye izi sa ya se ne yehunu se obi sime yesofo ne masi abansoro da bio akwa be na fa so si nyame kwan na se himfa na afa disi yo kwa afa so de wawunim enye fie na se ka ne hia kwan be na afa so wonchiri mawo enti da bia me wo me ko ne me ba me ma ne me yire ne mabra ba me bo me twen na wonchiri wo mo ho se so enti bia be de na mitimi so bia mitimi abompa se bia wo mfret as fast so ana se but me ntimi nya sa den honhono de ma se yem nye de yem fa nye akra ho adwuma wo fie na bonten obi ba onche be hia moa obi ho chiri na adwuma sam na bra bom ne man ko ibu ayare na de ade refer so ibebere but ha yakwa ho enye ne ebeka ye kase na be ya onipa be nya o Jennifer ho die ama ne kra na se dan kwa mma se wo wu okonya kota papa bu a kire agya no into okasem bi wo Luke 10:17 yeah ye hwa ho no kra onipa wu a ahe no okro ye ihia kontabu obi wotimi kaza na sami wu anasa obi taye muma menyimani ene ka Hebrews ninka muma menyimani na mi wu anasa o muma menyimani o sa na bi ka muma menyimani na mi wu anamekọ obi simi wu ande de besimi achi de me de yedan ba chokos mame okay Lucas Sempa etidu nezisa so dunsun no eti asem no se adioso mienu no samba na adioso mienu no de enigye sanba beka se Ewrade udimu ahohomone empo abre won ho ase amayen no ka se de na ose won se mehunu Satan se ofri soro hwe asase se enyinam wose hwe mema wo tumi se mama mutumi se mutietia awowo ene enyenya nkyere ene otamfo no ahoodin nyina so na bribia lintumi enye mo hwe Kristo mayenti ase yeah wose mama mutumi se betime tietia wo nyenya nkyere so na woka bibi wo na mepe e dey see point ma to aso nanso ye mu de mumma mo ani enye se ahohom abre won ho ase amamo na emom mumma mo ani enye se watwere mudin osoro amen Kristo mayenti ase baby wo se mumma manyini se betwere mudin won kwangumanim na wo se mumma manyini se bede watwere mudin wo watwere mudin won kwangumanim nti mama abraba ye bonyina mama o ka na si ho ne eno enye won kwa debi studio ha enye won kwa ne mom ni dan kwa ma bi ababa bere aposoposo apapa ne atune safre wo no awko ahomagie mu no ye wo pani se mu no akwa pa no kwafo ene ye be kakra mu no kware odi kakra hu no kore nti dan kwa ma ne achodi on kwangumanim eno na hia na o ka asam ne se adie nti na ye na nanom aye bone ekọ ye na mo bira ye bone o mama bi wo ha wonu ye bi kura sebe wo pe wisin ka wu but already adomo ne hu bro nti wo wu be bone bi but wo hu already ne so ankyerɛ wo eno kore disani pa no odi wu ekọ pa mama ba yi fa nkwasa ma be ko gumu akonta
Bayi. Abefo so bebu o ma bayi o ma bebu ho akonta. We befo ko kubu akonta. Ye fa nkwasa ma do. But ha na ye. Se ne se awale. Odi say ade. Odi say ade. Obi passport o kwa brochira na wadane na nim o yo ba na ye be ma. Betu ahoka. Kokutu ahoka. Enti oka meto 721 o se nyo obi o se me se awrade na aja bia no koso ahiman. Ade do be na woso na pede. But that me do this enkom. But that be so ko. I don't need you. But can you know I say hey. Wo awanye na etene. Mama, enye easy sao. Ba ya fa ne matra. Ya fa ne matra. See ya Christopher ni ye bre. Christopher ye ka mo bre Christopher na bre. Christopher na bre. Me bo aka cha me se me boa. Christopher bre. Dari ye no kre. Eso senke ni kwa senke basa o. Se ya dwene akon de bo radidi ni nye. Ni ye bone. Contrast kusun papa mo ni tan. Besimre bi mete. Sofo bi a obewuo. Nse no aprompo. A obepro. Kwa be so na fa ye. Se ekwanfin ye bia. Oyi buami bi. Afi wo se an. Ani ente ne nka. Akire ni ete ho asan. Okono omunton na japade nyina. Onde wabewie ne de. Monton mi bibia no opro. Wo wie kra na yere kra nko no so ye awu. Nti me ko preach ahomache a. Me bisa se edon ne frɛ wa ho ba na waye. Meta ko dom broadcast pa. Ahomache fo. Edon ne frɛ wa. Ahobo ba na waye. Akunta ben na ubebu. Ahobo ba na waye. Oh me boten na de ten na be. Ekwi ya ha adwen. Uko black broadcasting. Me ko ahomache pa me kopa. Continuously mantam bomb manpower. Me fa machine ko. Odi wono unkuta. Odi me ko bitimi pamo. Aw. Adwuma we nyizi ma me. Enye easy. Na so nyame asoma wo. Nyame asoma me. Ubeda kasa wo nko. Se Shadrach Meshach Abednego. Yim go jafru nim. Wase se wo hene. Awurade anye nkwa wa bosoma wo ni ensomo no. Sompa FM. Na se wuti hoyi de ehia wo ye. Mo akoapa no kwafuo eno na wadwene wo muti asase we su nkrofo ani abere no a ye twe ho sente efa kwan bod enye ho na hia wo ho na hia me efize e the purpose ntia me ba busu me the purpose me ba ta fasa se we su ha se manye ho adwuma enne ofrem ya me kokko mu akonta se na me ko no na mom di ofre wo se beye no eno na opese wo ye na me ye nyem pese me yo me na me ye na be ye me fema kwan ye da bia se menko ye ne mabone omtime mu ame o ma na humobro nkasa ma wo ne kwasem na watimi anante na watimi awie akosi awie ye kwasem because abrabo we ni wiase me mutra ye den ampa wa anyere wo ho a ene ma bitima kroso na say revelation kroka say woe unto the inhabitant of the earth bonsam no ba no na wo mo ka che say woe unto asase so fo mu nue na say asase so ye ba ye ni wo ni wo mpre ni wo ho Obi Revelation 2011 no ebe ka kire o ye wo mpre nu wo ho ntu de koso epe ma gisika duro na giwani ye ne wo pe obi so mma menyimani ka Revelation 20 verse 11 no opanyini mama wuji di se ede ne ebe ya ebe ma mmabunu no eni bagye se wo mo bobotre ne abra bofisa asesese no pleasure no comfort no ena ni gie obi timi kase menya sika na se mi wu na wo twekora me mfa ho obi kase recently kaswa obi okocha omom kocha Abdallah ni ti free suoi wo mo so wo mo pese wo ye the youngest children better Range Rover Adam e wo kaswa se has a pleasure no e wo mu ti mu antu otu fukrom so fa sem free wako ye nye munya ye ni e mo ye bra that ye be ne dai mama me ba chawo asema wo kai ebi fira busua mu awofo ka ho awaleja ye ka ho ama nkwara ye switch adom gogo din semfo amante bi so ndo mpasha mo nsem obi ko secondary school wie wan pass ohusi ne ye dele computer ayipa na wako social media sane mane enti obi akwata bruchi 20 years onto Range Rover but obi ti Ghana wato formatic wa ha bansoro flat etim enti wa hu a obi sa ho sesai kire obibi ni yawo ye no twa so abawo otwemu ni bete ye pe na wo ka bibi se nkwada na o ma yesa no a wo mo bo abrabo fi na bi free awofo no tire mo awofo oba ni be manager nkwala na gu oba no so
Obano so chire no. Obano so chire no. Be obabi so akwaja be ma no. Be ma no so enko wontimi enhwe nkwala no. Obi so obi akotre obi nchen. Obi so wewu edima fana nko orphanage ba bia. To no anenam ho. Ohozo. To obi hia no ka so bonsam tawa maburu twini mi. Eja ne po ha bi twibia. No no so achi. Mama say youth no dey ano dey enkwala 15 years. Aw mo no we maria. And it from a donny and Mama no day. And they read Saturday 20th September. Na me kwaje dey ma command we UK. Na dem drew Brono no so me Brono ni dey because nko phone me. Na the coba ne say akola 17 good years na wawu. Oba e no mo se no mo kan sem fa no na nye fe. Obi a bo na chi se wonti futu obo braboni. No ne cafe fo ne sa o kada fo nenam. Wawu. Se no okono. Abrabana yebo no yema no edunu bia yen parent ne ka ho ebi wa woni tam ma ne ba okodwuma ahomache radio vuyi obadwuma ahomache senyame amamu a emfa ho ni sika wo enokre ne senyi sika na de tete akoda o se memfa ne se obi wo sika obeye sutie obi wo so sika ni fi ndo obe press okoya yi na no na metie film station bi news o se lego ha sei abaya be fena AKOSUA abena o free ni krom o 21 year sene ma me yare nti oba no abaye den obedi pa business taco bi eti ho sa onna tena 3 good months o kwaba ne sa o kra area for wakunu atwetwe na hye ayi ase waku akwala no asha na yi ne mpasse nti area of no eti se bibi bon no omo ye yam college ade waku na odi ne no de ko yesi kadro so the rich so onu nenim akwa me fe no mo hunu no nti mama akola ne mama yara obe hoze no akofena okopeska ena taku business mo kwasha ne wakunu wane na tina kwala ne house rep okoba wakunu nti ne ma koso SOMPA FM nti hia afutuo ne mpabo na ni da ho ene churosem na se ma ne beye yamiasam nai oka first Timothy na 4 no ase batakenkan afutuo ne nchirechire okosi ba bi nti ese se hwe ni ye Opanisa obatan bi tiewu sofu bi tiewu obi nam kwan bi so anye wasema wo kan aka na koma opese wo fa kwan paso a ede na obaye na nsa na no yemfa numbers ni ntudwa eye 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260 196065 eno ena MWHO asem yobi asem prophet nkomo obetimi abam 0260 196064 ena 0260 196065 0260 196064 ena 0260 196065 na wafre obetimi apeke na mema reverend prophet obi nam kwan boni bi so o say was person was sana kwan e die na pesa we mama fa kola we meba wo sesia hello good afternoon meba cha from say SOMPA be your tema do ni do yan kwai anti wo me wo pa chema some people ma boy me too I find out very difficult to forgive somebody who has done me bad. There will be any point I'm I find it very, very difficult. Or therefore, do sis will be in a bonia. A yet day man is what the beche. No problem, no. It's memo abaso. Do to us. It is a mini pamo. Be so much my advising in the way because I'm aged person. I'm over 65. So. So bet you can be 55 on so there one meeting nipa bebre a wo matia wona so and the part of bet my opponent pa na wo di keno ai nyina ye tie SOMPA mate na what the fuck dey be pa na no the year before on ntino no one che who dey be on the year before na no one dey na me na me pension it don't work but anyway your chair program that the best person to get for a place by dear sister. Medase, where you do the do.
wasi ande na nipa na anwene so ye ne bone no aye ne bone nti obi ye ne bone ye ne den so ade beche nyame nipa beboa wo. Hello. Yes. Good afternoon. Me pacho efra wo say. Yo, ni amaye nkwai. Me pacho me voice ni way okay pa but na djuma wa ye no e doso. Adwuma ne dɔɔso me da ase. Amen. Mate Bemena, Mate Yadas, Yaminshra Upi, 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello, Mama Kosha, Pacho Shalom. Yenya. Pachana, Honamoya, dear. Nyamia Dum. Amen. Amen. Oh. Matthew program, my pastor, premier. That's why I say, so was saying in us one or cleaning a day. Yeah, if we are shafted. Now, Panya is the first one, the same structure. Ya Pino, this is said now all come on, see the who would have been here. I know the big meaning in us what can say, said the Bible. SOMPA FM. And just as long as you don't substitute freedom. Oh, they said the Papa Ghana for Palm Faso, Penifunu Binom, a Uru Casam Netri more dense, some idea, minor. Say, ya near my young hustle. Now you're near Yababa, GD for no young to me and Tianina, and Sere Bonnet. Fatse ama or minor, Mama, your mind of also see a penis. The Bible no say, or the bonnie need the deal or minor swap, or minor see a penny. Enti or how ye fem, any money ye fem no. If I catch ye na free, let there be a cancer so born a double a soft for one penny for any namam, any or minor penny for ye boom minor. I am on your phone. Because I am the person this year. Na mama we I need you off and I can make contact. Na menawa kasaki to be any demo. Mate medase apam de bema we 02601960 640260196065 enti bone so for mama papa do the do say obe 55 on hu die ntia adwumbone beba utima abaye ne bone na abeka nche ne se won fa nche etu ono otu ade bakwa ye ne den ene so de bone beche nemum obi aba me fa ne wie. Hello. Good afternoon, Obaba. Oh, AKOSUA mama me mo akwaba.
say no de mema ne nya wasem say wo de wo hia na wo hia na ne watwam ne attitude de ono ankasa na sem wa ye wo bone wa ba wo chen wa ba wo chen wa be pacho eti eche so ono agye atum se wodi fo eti se wo hia na wo hia na wa nye so ne mane carry ne burden ne attitude burden wo mfa nko ne fie enti memma enum hawo bebre so atiase e mane hawo bebre ebi se wo de wa ye wa fam de eti se wo hia na wo hia na ene wo ye attitude mane carry ne own attitude why yo abapa me da say 0260196064 and 0260196065. Hello. Abapa anasa be mapanie. Hey, abaya me mo akwaba. Nyame adumo ma me ho ye. Oh. Every me wo fi dada mu nyina. Aha. Me mama ewudi odi jame no. Ono no opesere pa anti. Me mama ajapade. Hey. Aye so CPC wow. Ai na meti abrusan kokom. Ah meti abrusan kokom. Hey, and nyina area girls. Nyina area girls. Amen. Amino. Amen. Amen. One count so yen so ye dance area girl nyamisha say we do adwenkyere aba 0260196064 and 0260196065. Hello. Bema na me patre from sana free wie ka so sompa yen kwae yo SOMPA FM. Sorry, that Jesus can be or see they are no Nigeria. One farm when chia.
SOMPA FM. Bemena me da sem se boniface ne de se me sheda fa prophet na ye sheda treating is a topic pa prof wo mo sinya boni bia na de che o mame kasa mame ajankwana nkasa mu na ode bata pasa so no o se onyanko efumo wa fa boni che so fa boni ancha se na wo so kɔ no fa ne so yo so fo enyam adwuma nyina kwa wieye fa se me bosu na se bi obi aye roba na kofa meyira na ye konsum ne me bosu no depend ka jame say papa me ka me bone ana no me na me ba wo ho no me na me fa wo yire na intime de me kuna na mendai wo de beche no nyame ni papa me fa kola yi hemra sisia na ye nto aso hele me ba cho ye fra wo say sami frefri he yo daddy me pacho yentie o nanso mfanche yeda sipi yeda se me family nupe na yemra studio ha 0260196064 0260196065 hello me ba cho fra say me ba cho jeye mama na online no me ba cho say fra say oh prophet and Saturday nyame ni pa yetie o SOMPA FM. Mati nyaminipa nyaminipa yada se wadwenkyira wonso de aba yemfa de otwa to okura hello bema na me pa che from say na free okay from divine La Paz yo divine La Paz ye beba ho sompa obi bus eti La Paz sompa mami tie wadwenkyira mate yenso yeda CP amen yo nyame ni pa fe de meni unye mebre na so mentimi fa calls biem wadan roma boniface be piem ye be hyeda apebre na ya dosom ya dissect boniface na emom no bebre na obiso nye boni nyina ne de che
was said you watch Sicano, as well Usicano, now will be a do bonisi, will be kind, Medjuma Mene Quaye, when Chesicano Mame, Elder Moa, was the Sica, and no the Bobosia, and Yanunia Ditria, Yenia do the do, or say, who are Jim Bonnie will Timo and a Bonnie and was one fan chow. What a woman. Obia, or the Bonicha Yen Dano, a bed then I have fo at the Amano. Mamma made our beam. A home. So do you have Bonincha home? I saw Nipa Crown to me Yado and a home. Ah, so want me for Bonines and whom be unforgiveness, never tell me. And how? A home. A demon. Yeah. A home. Send them conclude my thousand home Bonnie. Nessa home no, or best say to me fast a munch, and so do be cool, or and some prison idea. Your boom or a yabufu, and a domuku. Oh, when you have a manche. SOMPA FM. A buffo di nipa bebre kwa ha mu. Obi wa wo hu bibia na ni buofu den. Da ko bebo obi asomwan bezo wan sori biem. Ebi so no kura wo abuafu no so ko enu ni ahode no wate ahwe no wako. Enti eso de boneche. Bone fa twa bibia so. Twa bibia so. Twa bibia so manipa wo wie nkonimudie. Na wo de boneche kura ma onyi che. Ma onyi ni che. Eti se me pese me dia me dai. Me ma no nka se me de bone be che free na ekro ana me nya dai. An be bom paye. Okay. Sanya me fa sa adom ne mo. We yi sa adwene afiri wo mu. Se me mfa bone nche me. Because papa pese me ye me ntimi nya bone a me mpe no. Eno na me ye enti sa de a ene na so so timi hu se obe papa. We papa no ja bone. Na utimi di che pa wo mu be ye fine. Ho be to. Na se empu. Nipa bebre ho adwene wo timi. Obi pe wa ye bone a enya adwuma. Fadwepa nante e wata so a. Because as for Yamene Crown see a banning chain, that's a wound near be was someone. One pipe or crowd won't see why I didn't know the Vanijawa for the Mukiano so. Answer, no need Panaco Boom answer. Oh, Kistu, she had a more. Now, won't depend on any Yanko Pastor than your own Nipano. Okay, 1 Corinthians 3:16. On this was an only Musuni Podian Yanko Pastor Diana. In a buffet moment. Mammy, and a buffet moment. The big mammy think I can come here. And now, more Muslim to for Bonenchano. 1 Corinthians for Yame to her. Never Bonnie, I want to be Fanchano for to her. And would the end happy. I say, would I bakum? No question. For Yame to one sanifa. Never Bonnie, I won't Fanchano for 2 and Sabonkum. Choose Mubako to be some million because to be some random year. If it's a Yamena, who person Yamitia on Piebo, who person Yamishirao. So person Yamitia on Papa and Mishirao dear. Any gem of his and Yamese. So one will be 2 months on an nature manso. A Tumpa 1 tier. It is a Yamibetia on Piebo. Now be church will be a debut of the year war was someone Emodia hey FM. Emodia na Broti Hope. The Asemeno, and as a bomb payamania metie, the enemy, me bomb payamania metie. Etienne found the audio I am, maybe the Mejawa more. The men, you know, one of my Benya hat attack. Sebi who be an answer me car one of me, machine. Roman Kaye. Michelle will be an enemy, machine. Mama Bajo Bekai, 1 Corinthians 3:16. Near King Kamay. 1 Corinthians 3:16 was say, Monim Samoya Yankopon, sorry, than a Yankopon home at Timimu. So will be saying Yankopon, sorry, Diana. Say na Onyankopon be say no. If we say Yankopon, sorry, Dino, et say, na enemuala. Yankopon, sorry, Dino, and what's in a enemuara. Christo Mantiasi. Amen. The Tiene say. Say Onyankopon home net 2 minutes before you mua home into my metrema in your year. As I come up with a petcher any day, one poor. Woman, we are fine. We are fine. Who person Yamu whom better no more and say unforgiveness in moment now. And there, I told you on what I say, what I made a foot of Madama. Yes, so the program was soon say, Fabonice, Mamunia High, Mamunia High. Na so ntimi fa bone nche obi dia ebe prawo ebe di wanka so wo and na de ba ko no so sese be boa mo botimi de bone ache ne se di obi edua na obetwa ne de no kwasem etini pa ne bone no oye wo no obetwa ne de ntija no eye wonu ne nyame na wo momu die fa hye wotrim sa obeba brabo papa se na ne ye ka lamentation kwadwomo no si ye na ne ye jama bone so no ni ho biem ne etua so ka nyina nsu otoma ne ye na mo bone mo ye ne etua so ka ne Tiabusebi ha mu beko wu diabetes, pressure and ifra ne ma. Because na no no bone. Kwaji ne ma bi baaye. Boame. Da na me ka kire me ma mi se yabusebi wo ha. Omo baaye no mo ye mema nko na wabusuanem. Later no mo kwaji oba ba kopede ba oba ne be wo ye no. Asesa efi wo hye bere.
ama say no me ahokyere wo fie ho yeah wo de awo no akwaji o to sika akwaji hia ikwasem yebu ozo so a etini abawo watum obu ozo obenya obu ozo ska wo fie ho a ska wo fie wo mo nche ade of 45 50 years no wo fie that's what so ya ye bibi ato ho nti say wa nhunu a benim sa na so obi wu ye na 40 years guy ade of 40 years so good bi ne kunu e wona busu omana na mo disa ko no mo yes na ye tie sompa nti se hwe ne yie ye mo abrabo papa ye mo tse ye bom pa ye nyame ase ne tie ho nyame asem ne tie ho ye ni da ho ne de adwen papa na ne de nyansan so sa ne de bone so che ene ye be ye free nyame ma ye kwan na se enkwa we mu bi ne se menya kwan ba da be be sua nyansa ho afutu okay nyansa ho afutu mate ada obeba o mo se mensa amfa umra eti nyansa ho afutu nyame nipa ye da ase ya ne prophet Emmanuel Sasu aka prophet Elisa no kwasem na de babodi yi True Faith Evangelical ene ya chichi oheneyere ya bra no asabre watia tam na so enti e maye na papa ase ene se bika se MWHO ase nyansa po chicha to wadwum ase do de do me papa no onfa bone che nyankopon so ye bia nyame de ache no enti so no to wono onya tere ne nipa bia ni ho tene wafom pen wofom kura wafom nyame obesa afom wonfom kura na edan ya bia obefom enti ye fa ye nua no bone nche wo nya sa de ayankasa kura ye pe wo how de amaye ho ne ya sa pe ya kwan ya betimi ame yedu nyankopon to ye pe bo kese de asi emfinfin enti abasa ayankasa na ye si ye ho kwan ye de ho kan ye nhira kwan enti no obi enti MWHO asem da ne da betimi amoma ye nhira ye da se ye da se oheneyere aberwatia na wote ne nkan from AKOSUA ABOAGYE wo betimi afrem AKOSUA nhye ne MWHO asem ye obi asem ye ne prophet Emmanuel Sasu aka prophet Elisa True Faith Evangelical ene ne twehwe nkomo apam dada Jeremiah Simpson and Augustine na social media wo share chire kama nyame ya domo ye besan hia wo kina MWHO asem ye obi asem ne yesua de apanyansa po ne de aboye bra wonua bia ye obone a chusu bone fache no a wo se won fa nche no ene nyankopon de na wo pe wo be se wo konyame ho na wo tie wo mpa bonko ade a kai unu se asase so ye wei defense wo be se offense beba nipa betia wo nanso eti fashion wadwiri mu se mi piempo a emfa wo ne de obi ade be ye me de be che se be ye menye nyame ani madom na me nso me fomu a na nyame ahu me mobo na wode a che me yede mu nyina se amamomo eniti Endpoint Homeopathic Clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathic Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne